tunia he episode 11 iningai diu ahi jandi jong khat pa in address api na chun agachi in kot a kivin mi akawa hele koi machan a holo pha ne ma jong sunga lut tai jun pio wen swimming pool sunga chun anam tui tui a the lut nin thil ho jong a koi pi na hele yi zungin jandi ji atui jong nam tui ding hita hela ati in aloi te ni jong chun adai thlonin a hele jun pio win hichi hi jandi adinga ka bolpi theisun a he ati in achi do ta na hile aloi te ni zong lungdong ke hloni jandi asung agalun hin khatpa hin awan a ki khel sa in school chapang danin asimin ama hin lim ala le le tan akoma aloi pa hin tu lai he tabang school uniform sexy hi achi a he ati in jandi in ke jong high school kai lai ka hin alai ji ati na hile khatpa hin Tinhua High School ka kaya banati chuna ati in aloi pa ko ma chun laya khumi hausa hobo kai ji hi loham ati na hele khatpa hin tu lai financial crisis au umin a hi wanga chilai mun hi imacha aboi poi ati in jandi hin khatte ni lungthim a hepon ama hi amo nui nui jing tan khate ni hin aban kat ding bol tau ti ati in a hele jandi hin aban ipi amtin alungdong kezin khate ni hin sangkhol sexy ta khan hi a sa gol hloni na hele jandi anom pon khatpa hin za cha hin hung pot do in ati in ama ni hin parda aga ho do hona hele jandi hi awon anaki khelpu in lungdong to in au umin khatpa hin thil khat na pat na hele na chei ngai a he ati in jandi alung hangin awan chu ase khum tan ama jong kicha thimta in mol khat ala in ne hin nei hun po po win ati in khatpa hin amol chu ala api in tola ason hlu in a hele jandi jong a hlu in ama ni hin a khoi gol hlona hele pasal khat hi ahung lut in khate ni chu avon jandi chu a khona akai jin ruma pa chun apui do tai pamlang apol hlon hin jandin ke pathu asejin amin adongin na hele khatpa hin tu nin wang sei nai pung kati avela ekimutu ki ding a hi in ekimutu phat le kamin na sei pi nang kati ati in ama jong thip chanin achi do tai azingin jandi in na to na aloi nu ko ma athil to chu asejin ahu do pa thu jong chu asejin na hile manager pa in tv a hezi hi amel hoi wali ati in jandin ave in khatpa cho hi phanin ame heze dan ham ati in manager pan het nai lo ham ama hi model a hi in hong kon do da jong ki he chin lo a profile jong ki he chin lo a hi wanga amina min thang a hi aman thil khat advertise a bola hele ki zo do pe pe ji a hi ati tai jandi jong school la achi tan agil akilin a hi le thil khat nam hi azata in aman jong anam chu ana le le ta in a hi le room khat na hin hi chinam chu agana do tan room songa chu noodles anaki honin aman jong mi avele len koi ma am lo phanin ko la kha in noodles chu aneta in a hi le anunga hin mi khat na dingin ama jong ki phalam ta a ke nung heiza aga ve na hi le ahu do pa heze chu an hi in jandi in nang pa chu ati in a hi le heze hin phata in hung ki introduce in kati kamin heze a hi in ke jong laya hung kai tha ka hi ta akin nang hi ka ngai sang the in aji chu a4 hol loina kina pi the hi ka hin ngai sang na he ati in jandi in hitiana ki vona hi le ka hin he do lo na he ati na he le heze in chi hi ke ma chi da na hi chilaya koi macha ka munom pon loi jong ka sim nom poi chizi a mi het na lo dinga heti a hi ka kivon a he ati in jandi in i hi na hon hi a ke bang the zingi ati na hi le heze in ni leisit hindan hi ake bange ati in jandi jong ake phalamin na noodles kan nene tai ati in a hele heze in jong imacha asei pon amo nui sat tai junpyo holoi step a ahung to uvena hele heze akum su to ke tu chanin atat kha in ama jong ke phalam tat ngai dam athomin junpyo wen jong noi si thim tat a hovin ada hlapai tan heze hi ke phalam ta dani na umin a hi wangin khat ho chi do phan hin ama hi i lo sa ta khat hin a tai jandi in glokara thira ke koi zo hin ama zo akin nung hai achi in a hele junpyo hi amai za anadingin akhona hin kaijin pamlanga a hin poizin gari sunga lutin japana ai ni a ichi ding a he ati na hele jandi in ai ni ding wanga japana chi kho ngai ham ati in
Jun Piuin snow zong igavet pe ding ai na ne nom lowa hi zong le noodles igani the a hi ati na hi wangin zandi hin hi chini ding wanga chu khuchana chi ngai hamtin adatan Jun Piuin a khona amanin a solut go na hele zandi anom pon Jun Piuin ebola ka thu sei khat vei cha na nop kha loham ati in zandi in plan dang khat ka nei tai ati in a hi le Jun Piuin epi plan am ati in zandi in tu zan ga ul birthday a hi in chizi achu amho ina ka gi gut a he ati in Jun Piuin ke le ga ul koi ka thupi zo honam ati in a he le zandi in hin kol nang ka te anachi tan ati in ma zo achi do ta in a hi le anunga hin Jun Piu hi alung a hang hle e izung ai na ki le pe hin ai in maya ga ul adin zo mu pha nin ama zong ba nga hin a ki sel tan ga ulin zong amu pon thip chanin achi do tai ga ulin thil khat anada hla pi chu amu in a hele aman zong in sunga chun a choi lut nin epi hamtin avie in a hele khutum a hi in ama zong ki pa hle in Jun Piuin phone a hin bolin ga ul birthday heti a hin sei pi tai chi pha nin ama zong cake aga chota in ga ul lampi alung no mota na dingin a hele izung hi aga chi in na birthday heti thu ka zai tin cake api na hele ga ul chu alung dong ke ji hezi in zandi chu a shooting ball namuna chun apui zin numai khat ko ma ka sei nu chu ama a hi e ati in a hele khat nu hin a phai ka nu hin zuin ati in hezi in zandi ko ma anachin ka hung ding a he ati tai numai nu chun wan ki khel na room a chun apui tan laya hin an umin ati in ama zong chu apot do tan Zandi zong asunga omin cham khat zo hin hezi chu aga lut in na hil amil chu za chum bi in ama hi model a hi zi a hi photoshoot ho a bol zi a hi numai nu chun photoshoot phat a hi tai hung in ati in hezi in zandi ko ma anu min ati na ma zong achi do tan hezi zong chun photoshoot ho a bolin zandi zong aga chi phejin aga ve in a message su in anung ki leki inin van ho chu ana koi to bin na hi le hezi photoshoot ki chai hin room a chun aga lut in zandi chu aga koi zin lim na hin ka bovin ati in camera choi pa zong chun lim akap khom hlon tai pasal khat pa hin ama nu hi koi ham ati in na hi le heze in ama hi kadong manu a he ati in zandi in ke phalam ta in a hi poi ati ta in a hi le khat pa hin shooting a hi na pan no mam ati in zandi in ke yam ka panding atin alung dong ke jin hi le khat pa hin heje ko ma thakit fashion magazine a dinga lim na ki kap ding a hi in a hi wangin na partner di zong na ki thlen nai lo pi chu mi ati in a hi le heze in zandi ko ma bol hi te ati in ama zong hin abil ko la chun sum hi zat api ji ve ti a se ji na hi le zandi hin tam asal he zengin che pha ne na ma zong atha anomin ka bol thei ding hin nam ati in khat pa hin he nge na bol thei ding a he ati in a he le zandi hin sum amu ding ji chun a ke pa the e chi pha nin awan jong chu a hin khel pi ta bin he ji to photoshoot a hin bol khom hlon tai Jun Piu he ji hu ko ma a ki phinin chinu hi ka he thim poi pot pi di ka ti se le anom khapon weekend le la na atong ji in abang kha le la aloi ho birthday he ki ji in part time na hi izat momong ato ham na he nam ati in he le ji hu in bong noi zong a hom ji in newspaper zong a hom ji e ati in Jun Piu in ama adinga abai ka hol pi a he le keisanga aloi zo ho sa bo hi me ati in alung no mo in ji hu in tv ve na he le he ji advertise bol chu amu in he le ama zong he ji chu thip be in avetai zandi te ni shooting ki chai hin dukan ani the a hin ne pa hlon tan zandi in a shooting ball man sum amu chun ake pa the in he je in nang hi ka upa de dan chita na he ati in na he le zandi in upa na nei dan ham ati in he je in he nge ka upa de dan chat na hi ji a hi itabang mi na hi ham ti hi ka het be nom na he ati in zandi in na upa chu college student ham ati in na hi le he je in a hi poi ama hi adam thei pun school dong akai ta poi ati in zandi in na upa to na ki ngai to hloni ati in he le he je in
Henge amabo ka insung mi ahitai ati in chipen hin zandi in athil hop ding cho ahin gel do in kawai ge tai ati in amazong gang ta na hung ding do in achi do tai. Junpyo hi zihu ko machun agi den tai. Jing ka hin zandi newspaper a hop ji chun heze in zong agi ki thopi in aman in zong newspaper a hom thon tai. Chi phai thon in na hele zihu amai lai ta chun gari aung ki khamin. Zandi in ke pa ta in a hopi in na hele zihu in na phat hinam ati in zandi in zong henge tin akhasu in na hele zihu in. Zanha in Junpyo ahungin ga ulzi in ke e don nom poi ti in alung nom poi ati in. Zandi khat pa to kivop zi chun zihu zong alung nom pon ka hin mulo tabangin gelin ati in alhei do tai. Zandi in Junpyo ka ma zo ase zi chun nom mo asal e. E4 holoi zong aki muto vena ki hauta ven yezungin Junpyo ka matu la zandi mel ka mukhata poi na ti in complain na bol zengi ati in na hele Junpyo wen ka strategy ka khel ding a hitai ki thupi sa ta ka ding amazo in e mu nom tin te na ka ki holele sa ding a he ati in zihu in zandi khat pa to aki vop chu a do pon a thip chat tai. Nikhat zandi school achi ta in na hele student ho hin magazine na alim hi a hin mudo ta vin ama hin ke het lo wanga hi alim hi magazine na su do da na hitai classroom agalu na hele student ho hit anave so ovin numai ho zong hi alung hang thei the jing ove zandi zong class a agalu ta in na hele numai thum ho chu aga chiovin zandi hi aga ho siovin khadno hin ama sape na Junpyo aba na ji hu to hi heze hikitin alung hangin aloi no hin e4 ho loi zong ke ho akoni nila mangpi vetin alung hangin na hele zandi zong chun apho chu amo ngai zin pe ta hin heze hi aga lu le na hele numai ho chun heze hi amu chun akipa thei le jeng ove heze chu zandi koma achi zalin hongin chi ta hi te ti in a khoda kai jin apui do tai student ni hi Junpyo ko ma alhei zal honin magazine chu aga ve sa hlon ta na hi le zandi lima hin mu do phan hin Junpyo alung a hang jing tai heje in zandi pamlang a hin kai do in a hi le Junpyo anadingin a khot chu na hla ding he na hla lo ding ham ati in phanin heze in zong a hla tan Junpyo win zandi ko ma lim na kila hlon chu phakhop na sa lowa chipa ji a hi nei avoid ham ati in a hi le zandi in chizong chu a hi di poi ati in Junpyo win magazine na zaw mana chu to a hi model na ki hi sa ham he chipa ji a hi ka sei na chu hong nom lo ham tin alung hangin zandi zong a ki phat lam manin a thip chadin na hi le Junpyo win na le wanga chu chipa birthday zo hi dan ham ati in zandi in na koma ka zo ka sei ji in nei ngai damin piti hamti na sei pi nang ka ti ati na hele heze chu anoi jin Junpyo win naga anui ham ati alung hangin heze en nui zat wala hele ka nui a hi thamkhat cha zong zandi hi ta sanna na nei lo ham te eng set masanga na dong manun ipidin mon atu ham ti na het lo ham ati na hele amai chang ta chu asu pi tan mi la a chun su pe to pe a tho ta in nang koi na hi za chi ho chu na sei ham ati in alung hangin amai asu pi ki ta na hele heze in na nga ding hin zandi hi apa mai wale ati in Junpyo alu hang che na sam chu su bo to bu a tho in na hele zandi in a hin khamin phanin Junpyo zong ahung ding to in lu hang te in zandi ko ma chun a chin zandi in school pam langa ama bo hin e ki thopi a hi in chuteng le school sunga zong ama bo ka lunggel ka seina hi ati in a hele Junpyo alung hangin asong khola chun amanin ama hi na nga dinga koi ham atita in a hele zandi in lungsi ten hi ti hin tapote ati in Junpyo a ki sian za jing tan aloi ho zong hin thip chanin aveta ve zandi in nang le e4 holoi ka het masang chu nom ka sajoi ati in na hele Junpyo alung hangin ason do in ho zong a hopi nom tapon adal hata na hele aloi ho zong hin anung azui ta ve jingka khat zandi in newspaper a hope hin ama zong hi aki ngai tu to in na hele nomo asal he je mu khana chun ato danin ama zong alha asiwali na hele akap den tai school achi a locker a hona hele e4 red card ana umin
heje in lungham hi in keiman na vekol nang kate ati in ama zong hin red card anamu dan a hi jandi zong lungno mo ta hin classroom agalut in na hele ades hi anum kit tapoi aga hole lia hele mu khat na hin a hin mu pha hin a hin ki tol pheizin chipen hi chung langa konin pa chabel khat ahung khil ha in na hele heze hin a hu do manin achung lang avet na hele mi khat achi do che chu agal mu tai jandi koma junpio bol a he ati in a hele jandi hi anom pon aman he tabang bol thei pon ti ati in heje in achung khuvetang F40 office hi chume ati in jandin avet tawa hele F40 office a hita be in a hi wang hin junpio in hita bang bol pon ti tin ada cha khi in heje in red card na pi zong junpio hi za ama hi hita bang mi a hi bove ati in a hi wangin jandi chan a hi momong poitin ada cha khe tai amanin zong des chu in sunga adom lut hontan chizo hin jihu in pa chabel ake pen chu alan ave in koi momong bol a hidem ati in alung dong ke je jingka kha jandi in bongnoi a hom kit in a hele jihu in ananga in amani zamu khat a hin atau hlon in a ki holim hlon tai jihu in junpyo to ka ki het tu na hi kum som langa lang a hita in ama in hita bang hi bol ponte ole ama bol dinga nagin mo am ati in hele jandi in ama ka ta san nomin a hi wangin ati na hele ji ho in ama na ta san lo chu nang chunga akingam tan ke zong jun pio hi hele nang hi ka dal ha lo ding na hi kaloi pa jun pio ta ji a hi nang koma imacha kana sei pat lo a hi in ka decision la hi nei ki si sa hi na ti in thil dang zong ima sei ta pon ama zong achi do pe pe tai sun hin jandi classroom agalut in a hele koi macha a umpon board a hin mizo si science lab ma achi veti akisut phan hin ama zong science lab ma agalut na hele koi macha a kit pon mi hung na ta ti in aman zong asunga chon anga den tai a hello ka in kot all cha na hung ke hongin gas khan hi a hung ki le lut nin ama hin khu a he phapon cham khat zo hin room sung chu a khut the thu phan hin ama zong a het phan hin aki cha walin ko chu asu a hon di ago na hele ko chu ki kam cha he in window a chu pot do di ati zong le window chu ki kam cha he tan aman zong mi hi akawin a pen wang hen koi machan aza api pon gas a kina lut je chun ama zong hi atha a be tan ana na in alarm chu a me man na in a hele he je he window apanin a hung chom lut in jandi chu akawa hele jandi hin khu a heta poi student dang ho zong hi alarm agin ji chun pam langa na jam do ta bin he je hin jandi chu a hin pom do e jihu in jun pyo hi phone a bolin na hele jun pyo in a phone chu alarm num pon a battery chu ala do in koi macha a ki hopi nom lo ji chun a phone chu a that tai he je in ai ina jandi chu apui lunin alup na chunga chun alup sa tan amazong chizo hin common room langa chun achi do in mi khat to phone na a ki hovin jandi hi tu lai ta hoya hamti na he nam na sei pi leng na ta san dem ati in amanjong ka ina au ume ati in a sei pi tan hi je chu nangin jong sum chu ne hin transfer loin ati in ama hi lungthima anaki chim dan a hi table chunga lim ke ta chu ave in aso pi pa hi ama ta bang chet a twins pi pa ana he dan a hi adan he jun pyo no hin he je hi anaman cha hi tia cho na bol sa dan a hi in a ki pa ke jin aso pa hin champagne ka hin sun pi ding na hi atin he nge ti phan hin khar pa in zong asun pi tan jun pyo no hin la ke pa ta in a champion cho adonin ama hin imazo si hi anabola hi tia hi anasu gen thei sa dan a hi jun pyo in phone ala lo be phan hin aloi ho zong hi alungim hle jeng ta bin yizungin jandi le pasal pa chu ipiki nei na momong anei hlon hamtin alung dongin wubinin tu chung hi ki khenta ta go hlon a hi di oti in alungim ke je chipen hin ga ul aga hleilu zalin na ki thopi naw ka ngai cha e ati in jandi a hol mo thu chu a seitan yizung to kar a ki podo hlonin tingka pat phone ka bol zong le ala pon na tongin zong a hung pon an ku te ka phone na hi F4 hot a podo ve ti na sei ove ati in a hele yizungin na boss pa in an kutie chu afon na ke hot a podo dana a sei ham ati in ga olin ka boss pa in hita bang chun phone a bol khapun jandi hi khat tawin kidnap a bol a hi dem tin alungim ke jin a hile yizungin a kidnap chu jun piu an hi khale phalhe ding a hi ati tai ubin in zong butler li hi phone a bolin
Zandi te ni holding chun sol thei mi solin atitai ji hu in mi khat phone a bolin junpio kolin lang Zandi danger o meti in ati rama za holding in a chi do tai junpio hila masanga so hyun birthday ke manna chun a chi in Zandi ake vandan chu agel do in chule swimming pool a hi hla namun chun aga chi ke nin Zandi in a hu do chu agel do in khatpa in zong na dong manun ipidin mon atu hamti zong he pe poi ti chu ageli na hele Zandi in gen thei ta lampi la ani the azu le le chu agel do in chi phan hin phone khan hi a bolin kaplan chu phata en anagung tu min atitai Zandi kho a het hin ama zang ahung khang do in a hele alup namun chu hoi lai hi het lo ji chon alung dong ke zin he ji aga chi in na phat dom henam ati in a hele Zandi in lung dong ta in hoya ka ham ati in he ji in ka ina na a hi gas na ha hop lut wal ji a kho Halloween ni lang na imudani ati in a hele Zandi in adan chu ni lang ina ka ki le lo dan ham ati in heje in na in kutel lungi minte tin ken zong phone ka bolin na loi ho ta chun trip a achi ve ka ti in A4 min ka pha a hele alungim hi be jing ove atita in a hele Zandi zong zo hong ki go do in chi tangi ati in heje in junpio win he chana na hin bolta a na ta san na lai ham khat ve se zong hilawa ni ve ta thading na god a hitai ati in Zandi zong chu athip chanin heje in na hin su gen thei ta ka in ke pa pon ti aji chu ama khu hitabang mi a hibovi ati in Zandi in thu mo sei hi in junpio thu ka het dan nangin na hepoi ati in a hele heje in keizo in ka hen nang na hepoi ati in Zandi in ibola hitia nei bol ham ati in heje in nangin ama na het masang pi a kin ama khu itabang mi ham ti ka het a hitai A4 hoti lomidang him hemin zong amu poi ati in a hele Zandi in masang chun ana chuti nai a hi wangin tun wang a khuti ta poi he chen le chun ati in a hele chipen hin heje in akoi cha khi in nang ni hi akisutu loading dol ta na hi hlon a hi chi sang chun ke kom zo a hung ta in ati in a hele Zandi hin a son do in nang he ka loya ka gel na he bove ati in heje in tu chana ma khuna ta san na lai ham ati ki ni na hele Zandi in henge ka ta sane junpio win ke ei ta sanin ken zong ama ka ta sani ati na hele khatpa hin chop de go in Zandi chu akitomin alung hang walin abeng phe abe pi in a hele heje in na thil bol hi nong ki si te ding a hi lungsi ta in khang do in ati in Zandi in masang sa nga ka kha do a hitai kathil bol hi adi poi ti ka he in junpio hi ke adinga ipi ham ti hi ka he chen tai ati in amazong achi do ta in a hele heje hen anung adal zalin hengki khatna hin amu chu asipi ta in a hele lo ana sa ji chun Zandi hin khu a hetapon heje in na thil bol na ki si ding a he ka ti hi lo ham atitai junpio in a akile in a hele butler li in ibola na fon zong na la lo ham A4 holoi alongim he ove ati in junpio in ibola e longim piu ham ati in butler li in Zandi thu a he ati phan hin junpio hin Zandi ipiti hamtin alongim ke jin butler li in achen achai wang ka he chen poi ati in chipen hin anna tong no hin na lekha kha ding a hong tin agapin junpio win a hon do a hele asunga chun Zandi na hu do no ma hele na changa hongin ti akisonin chule Zandi ake mat na lim khat za hong zaw tha in a hele Zandi hi min kidnap a bole ti hi a hedo tai butler li in aboy khat taw ham ati in junpio win a sei nom pon emacha ati poi ka imu na su e koima cha ni hong su boy hi ovin ati in amazong ai mut su dan chun a room a lut tai koi imut mala ama hi Zandi hu do ding hin phate chan ake gong do tan aloi ho hin ina hi het pha do vin ako chu asu su jing ovin hele a hong mong po in chi pha nem hon zong ko chu a hong ovin asunga aga lu ta vin a hele junpio ana pon butler li in a hong thun chun later khat a hong thongin chi chu ave e ti a sei pi tai Zandi kho a het a hong kha a hele amu anaki to min a khot a keng zo anaki kanin heje in na min ha ka ve na hele sei ding khat to ne hele chun ne kilomi ati in amu ki tum na chu ala do pi in Zandi in ipiji a hitia hi nei bol ham ati in a hele heje in azi ni umahi
part time ma na thil to chutiang le red card aban le classroom ma na thil to abon chike ya hi cable so ke a hi cable dinga na ta san lo pi chuna ati in aman jong phata in nei hin ve in koi to ka ke lo am ati in na hi le jandi jong chon ageli na hi le alung dong ke ji tunia episode 11 is se yu he chan hin anachai taute